masay na tuli to ba muka maji na tuli marat jito ji usalay maka de to pandrite na pasang ni paki pale ako pura ko tasala makoro ya murewa aja mo tinro ko de baca suratul mulk tabarakah nasoya ko ya tuwa di sapa macam mau mengaji itu rewa na pole boto itu liar pesan na ulama rotulina ketani nabaca napala dalam riwayat watun namate yatawe angkay malaika ay pole pacala kuburu angka ni pole melo callay makade suratul mulk kuilala watakalena yon na tawe makade aja mu callay angka kailalan na makade malaika ade na cocok de ni calla na tahu liwai kan na dosananya nasa cocok ni mereka tapi angka kailalan na iya komeko callay pasuka taruh ni aja wancaji surah di dalam na korangnya alabro ko pong Allah taala nanya malaika ede na barani pigau ina rekotannya apa surah rewa malabro ko pong Allah taala nasa angka je suratul mulk de gare na melo ko callay makade pong Allah taala aja mu callay iya na ronasa ni tau pandrite makada nabita tentu makada suratul mulk itu adalah surah al-munjiah perisai dari asap kubur iya iya na tu nakada tau pandrite apalagi angka lalu runtu okko kita makada nigi baca suratul mulk wani gangka napala itu dena buru denan reitana watakkalin itu barakana suratul mulk iya tabaraka de to nama bekoy baca ma ponco-ponco mo tapi makanja ko ya pala iya ta pala iro de istilahnya maki ini juga perlu saya luruskan ya ko makade teh syafaat ya sange syafaat patulung koto makade syafaat patulung sininna syafaat syafaat anak perempuan syafaat ulama syafaat na nabita oko pinaraka niya way oko pinaraka jadi tama pinaraka napa yaway iya to si syafaat na korange na jagay tawe na de na tama ranaka si salay jadi ya ko syafaat anak perempuan ka maka na nabita iya nanigi tahu salay dua atau telu anak makunray ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka pakai salamat tuh yaitu ampai makanja akong kawija-wija makunray aki buah ni dua atau tiga siaga nak na almarhumah 12 makunray siaga alhamdulillah masih hidup semua ya saya sebenarnya kemarin Pak Bu tak bagi dua pikiranku karena pas dapat telepon dari Kakanda Ibrahim Daru Pak beliau sudah meninggal saya ada tugas ceramah di Kira itu mulai pagi sampai malam beliau ini luar biasa 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan beliau dan beliau mewakafkan tanahnya untuk pesantren baru 2 minggu yang lalu datang di pondok kemudian mewakafkan tanahnya untuk pondok pesantren tahfizul Quran. Itu yang membuat saya sebenarnya kemarin agak kaget. Sebab mungkin memang sudah ada tanda-tanda dari beliau itu sehingga dia sudah berusaha keras untuk mewakafkan memang. Dan itu amanah untuk pondok kami yang harus kami tunaikan memang. Jadi amal kero Pak Bu dinapet itu. Almarhumah ini nalolongan itu. Betul sudah mendapatkan. Makanya upasang Pak Bu. Ia tu arae nak katani masa itu. Dena melo li sulori pamasena pong Allah Ta'ala ko digaga wakapa. Nah sebab beliau juga tadi menyampaikan ke saya bahwa beliau berpesan maka ia tu ko yakatan ni mopi dia patu ni apunai. Tapi ia tu ko yak bereni apunai ni. Itu kalimat sangat dalam maknanya. Selama idik mau pemapunai agak-agak Pak. Dia patu ni apunai tu.
Nasaba iya ko mati, maka dami itu amanah, titipan. Tapi iya ko to mati, na pura ya bere nga gagay sebelum na napit iya punay. Tasakama ya tu lawang ni pakewe pak, ternyata di punna. Anu natitip mi po Allah Ta'ala. Makanya iwaja tu sakka. Tapi iya ko pura iwak kapura ya sidakang. Dena tu ni waja sakka. Nasaba maga ya punay maname matoni. Tasakama itu kada kototupa mako cocok. Wija mandari au pau tu maka dia tu anak ta idi na tuwe makokohe aja na natawe. Idi na tuwe makokohe mana sama pahang agama. Akasiage ta siareki buruk na tomatot tamatewe lala na sitaw. Akasiaga kilo masyaraku buru sitaw. Palingan nga kedua, ia benagan na katalu ko pure mapabuting pare na bawah. Negara. Makadaka idi na mapahang agama. Idi na maladai mo pamapujo ko tomatoy. Akadua mi akatalu mi sitaw lo masyaraku buru. Maga pa wija-wijat tamatu de na napahang. Ia ko ale na melo irano nga maga. Makadaki na poji ka, maka dia tomatot tariolo, ya ko wija-wija mo rano nga buta ciwali ko. Ya ko taulan nga mo rano nga buta rapak ko. Betongan na anakmu lagi mo rano nga depa na mungkin itu belum penuh. Nasaba magay. Ya ko tomate seandainya nanti sangi maga sijak na nalupai kita ko tomate na deka katota jampang. Iya. Maka lalaki ta upoji iya. Masa gede nak bay ni ko mate. Tuki lagi melo mak bay ni pala ko tomate. Nah begitu. Inilah kaya makoto. Dan itu kunci itu Pak. Mestinya engka gaga tapunai. Masa ini tahangi 3 ro engka gaga Cina yanre na denili. Demi untuk mapasi puluaran parang. Tapi mate ki matu sapuri pala capak na dega ya punai. Wija-wija renong ai kiri lo jupan na masikola ia minatalipo ko capu idina. Ya kong ka kiriman ngikiringan masemes man kadalatu ni kirimata. Denang kan aku tanatane tu makada sia mo kiga. Kuran iga tumanre maga-maga tu denang ka. Mana satu ki palai ko tomate. Tinatannya idi maki buarang ya wakka pak le taman rasaki. Man rasaki. Nasabaka mako malae de nurule. Iya makanya kong ka aga-aga tanya idi jamin ang kapole. Yan tu ampai maka nabi tamamba na masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi-nigi tau bangun masigyo kulino karena po ngala talay bangun ang istano kilala na suruga. Kamakiro. Betul nga ko meko mapunay bolo ko suruga bangun masigi ko na dito na kana nabi nigi-nigi makibuat ci di masigi de. Makarami nigi bangun masigi namo sisa misa meta sumbangan. Yan onrimu ite masampajang itu mana sangka palata. Makanya ko to masumbang ko masigi aja na ci di masigi. Sinin na masigi ko rapa sumbaman ngi. Iya ko sira 10 sa memeta sumbangan tici di lokor cici di lokor talai apa iya ko ciri mi masigi narutung itu masigi sabarani kan dia na jalan iya po ko 10 masigi to makbaran na mo ya ko din on rite mak beri jamang kamo po harap ka pulo kore makuan itu na isuro kita la ipasidakai itu kuncinya Bapak. Masa gitu Bapak. Ada masanya kita dipanggil na bertahap. Iya nakabur na pakita mamula na mangilut tu anramanang itu. Iya. Dan pasti. Jadi usahakan inang kawakapat yang kaya hadir ako yung merubah podangnya Pak Bu. Nasaba iya miru harapkan ya kau mati kita tuli jala pahalana. Iya na tunakan nabi ta seandainya ya lengi kesempatan atau matewe untuk rewat cinampak kolino melo mi masih dakangi orang parana. Dia nakala melo la umrah. Dia nakala melo la maka pa iya umrah ya kui jamai. To malolonga ngapala selesai mentok tidak mungkin bertambah. Tapi na rekowaka pa iya na pura ijama cicang. Latu kama lina tu dia na paji lolonga. Selama na manfaat kata we jala mataru ya ko umrah ya tajo ka cicang. Ko sisa buat palana rewa ki dia na tambahan na. Na masalah tu komeki jo kalau umrah nang katau tewa si salah sabaraki. Pak makada nabi talaya hilulil muslimin an yahjuraha hupo ka salah salayain. Wasakara kong katau de na sewa ada pada nasala nali wangi talungas. Masa beki lo suruntuk nabi tene ya sakaran. Makanya itu pangumre lo ki jolo poda mana ngiro tau tewa si salah makada to sia dampa-dampa ngame ka kasilo siarai nabi teh.
Siya dampak-dampak nga deka ma. Latu ni makalabay ka Allahumma labay. Maka di po nga latala. Lalabay kalak deka kamuli kolok ko. Maga ni. Menjadi masalah. Maka dia tahu pandai na mo cica mo jok kana na rekumupas suku-suku mu ada mo sebelum jok ko. Ya nanti sampai pada pengumre patapulo sona sebelum jok ko jagai memang ni mapamula pakaiannya mapamula timungmu mapamula andrewe. Nah sawangka hadasan Nabi taman akalal haram lantuk balu salat wa 42 yauman mania. Nigi manre haram patapulo sona patapulo nina tatola ibadana mananung magani ko. Manre andre harana patajoka Muhammad Rasulullah 10 2 sono corona papatapulo sono andre harang latu rewa ki pole umrah demo pa diterima. Ini penting saya sampaikan. Pada miro to manggala maloli sula umrah tapi kata lu sitau ngaja na Pak cican ni yoka. Iya roka dua ro babungan ni masigi. Iya tabantu ni sila surat takong kadena mampu. Pak makatuti gato maloli sula umrah napang kasila surat na kasi degaga modala na degaga duina. Iya, maloli sula umrah mega, tapi dia tu gak kurap pada gaga. Iya. Nah itu umrah ibadah pribadi. Dia nama nanu ngapa halana? Iya. Tanam nama igare. Dan itu ibadah sunnah. Ia namanya kata mako apa? Mendaftar haji. Lai pitau ni nasawe 35 tahun, 40 tahun, 32 tahun tu dia mu jokka. Ay alabani di mu daftari umrah mu jokka jolo, umrah bawa na jolo. Pura ni mendaftar haji, napas suidi, napa mendaftar umrah. Ia tahu make itu Pak, tahu sigilingan otakna. Magi watala sigilingan otakna. Masa iya rosunai mu patuju napa wajib dia mu jamai. Iya rodimu kena dapat nomor porsi, adaptar ko aja na pelas umum Iya kode tajokka bukan karena kita tidak mampu, tapi karena aturan negara, maka kita sudah dapat pahala hajinya. Ataupun nanti kau mati ki nang kana menre haji, maka dia bisa hajikan kita karena kita sudah berniat dan sudah mendaftar. Makiro mega apa tu patrapel kabi rasa ai umrah bawan ni jolo haji bicu mo sanero anyo. Maka namaga kalibarakan na iya kong kataw pasu ya tu di na purang daftarkan haji na pasu na pa mendaftar umrah pada leba ya tu tay ko na balui motorok na naliangi hiling makole ba tu atau na balui bola na naliangi ding iya tu na balui HP na naliangi pulsa pada ya tu iya inampai maka da tahu sigilingan utak na ya tu iya ta daftar ya leta iya ko dapat nomor kursi amak ko ni ilaw doni iya ko suyu pacapurang yung kilala na sampajang itilawi suyu pacapurang Allahumma rzuqni ziyaratal haramain baca kapito insyaallah napasiruntuk ipo ng Allah Ta'ala iya ko deno kolino ko pesurimonri dan ada orang diumrahkan itu dalam mimpi haji dalam mimpi itu yan itu nakrata panrite mutarima ni haji muna iya itu penting Pak. Apalagi makoko apa trepale makagala mapraganda, tapi dia tu gak kopor apa dia tu. Iya. Saya tidak larang, silakan berangkat. Kak don aja Nabi Ibrahim tuh. Ya watuna nataro anak na okko Mekah, kak dia gak tahu. Padang pasir yang tandus. Tahu dang kami kong kalalo, tahu pole mi. Dia gaga metu. Nasalay bawa bayi ne lolong anak mabicu mo pihe. De pagagag sa karakin de gaga andre na salayang he. Iya na to na lodo Nabi Ibrahim nataro ya anak na. Na lodo supaya macaning yatin na tama. Yan macaning yatin na tama ko tama ni tawe na pachuto niya gagana. Iya na to ampe komakang kamana rupanan rebe. Kaju sala, kaju panasan kamanang. Makko manibate na patugas laway na labak manamoy. Don na Nabi Ibrahim. Na mo apek ko bate na laway na don na Nabi Ibrahim. Ang ko bandara na nalawan ito paresama ng anrewe ina laba mo ang kamoy bajabu laba ang kamoy laba man mo bachelaw liga magi na koro napura ni paresama tapi lolos itu doanya Nabi Ibrahim on roto na tay denule tembus se malolok lalu Vietnam lalu Afrika Selatan lalu Amerika Latin pokoknya pikui carana na tama itu doa Nabi Ibrahim yan na to nakadato pandrite iya ko tomak balu-balu baca iya to doa na Ibrahim ni ya kong kamasigi cia maso maropa bere jama na suro iman na bace doon na Nabi Ibrahim na malomo tay masumban na mega tolo mak bere jama tapi ta sampai aja no pedang
Iya. Jadi itu kuncinya Pak Bu. Jadi sebenarnya dalam agama ini tasapai. Angkat tua gaga Pak malomoy gampai jamah. Tapi mega palan. Itu. Iya, jadi sapai ya roma kadang katua gaga. Den atau silada, den to silada. Cicami maka siwiang makoro. Tapi besa urampe tu. Mereka urampe. Maka da melo ki gadena itimbang ngamalata. Apa angkat tahu nasa nabita deni timbang ngamalana. Deto ni palete. Gitu. Yan na ito nakadapat tareka. Ayato may ito kami. Kolete ko sirat al-mustaqim ulete. Ko siya kolete. Kalalan na. Memang ada hadisnya. Gurutta kemarin itu beberapa bulan yang lalu ketika bawakan pengajian di Masjid Nurul Salaman Rali Gurutta Rois Surya. Ki Haji Asri Kasman LC sempat membahas itu hadis. Tapi di waktu itu saya belum pahami betul hadisnya. Nanti dapat. Oh ternyata iya hadisnya. Maka dia nabita angka tau mato ko suri monri napai malalalau pada masyar ni jampu. Jadi dia penaletuk ko pada masyar napai lagi giri telau pada masyar ni jampu memang yelena kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Maka dia pun Allah Ta'ala na podangi malaikat engke riyano lo mo langa bawa ngak lo koryase teronga ngak koron ro keminamatan re supaya tetap dia aman terjaga. Jadi dia na lo antri. Maka tasa di koto malala melo konrongan na tapang kataw maka de noli ko bapae ko rong ta magari ko we nya mapanyawana diga de na tajang itimba de na tajang ngantri de na leto ko siratal mustaqi aja maka de timbang amala de lay jampu memati langsung maka de sahaba ini ga ya Rasulullah maka nabita nigi tau masidakka de ni sangi maka dani ga nasidakkai tau isidakkai de to ni sangi maka dani ga sidakkai. Iya. Magampa Pak Bu. May ka pesantren ngokorapang. Kabente pesantren na Gurutta. Talipongi pambinana makada siaga pakkamajana anak kakuku kagana to kasiya syuko tu masikola. Atau kagana ayati mo ko to. Tabe ustaz siaga pakkamajana siulang. Iya pa wajarang ipakkamajana tapi milaw tulong nga aja tapi tanga ya to nana aja to tapodanga asarna. Aja na tapasiruntuk ka. Tapodat milaw tulutok ka aja tapodangnya tu nana makadaya bantu. Iya ko salasay matu masikola ro nana na masu siruntuk isaliwa denang kaniris sa makadaya dibantu waktu na masikola. Iya na rona sa nabita tau masidakay dinis sangi makadaniga na sidakay tau isidakay de to nis sangi makadaniga sidakay. Iya tu tau pak de panalatu pada masar ni jampu. Iya ko iya tu anak yatim may pasipuro na pa yang ampalo na pamapo to lay balender mo pa yun. De na langsung ya, tulay ganrusuk mau pa. Iya. Itu kuncinya Pak. Dito na mega Pak Bu. Di pole Papua, di pole Kalimantan, di pole Kega, banyak pesantren di situ. Amanah dan tanggung jawab. Kasih tahu saja, tapo nak bani pimpinan atas saparang anak yatim mo ko atas saparang atau kesiasi. Kasih dia na mampu, maka pola Quran. Itu aja kuncinya. Denis sangi makadai dibantu, deto tis sangi makadani katau tabantu pak denang katite foto na namo tau na deto nang katite. Itulah amal rahasia. Yana tu nak kada nabita yana tu tau matu ijampu. Lai bawa lo ko ila rafiqil ala. Sehingga makada si bawana kegila yanu na si bamu ki nak malala na tadai makade malaikat aja musapai. Puang Allah Taala malai. Itu orang yang diistimewakan. Iya. Jadi dia itu nama gampang Pak Bu. Jadi ada beberapa Pak ya ko pasidak ka tu kami nama tanrewe makwamiro. Ya wayawana ya tu kong katau milau sumbange ya lengi goncingon roadi ta dia apun role parang ini. Kong katau milau sumbange ya lengi pat goncingon roadi kadang ka goncin alono mo ala koro de role para Pak makaraki ko nalaman ang napanrasay. Pak mega tomato to ko milau ide na mainga. Iya kilo. Iya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Termasuk sikir yang dua tuh Pak, istighfar dengan sholawat. Apalagi ke bulan Rajab. Maka dia itu Nabi, tasyahrul Rajab, syahrullah. Yaitu ular Rajab, ulan na po ng Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban, syahri, yaitu ulas Sa'ban, ulakku nasa Nabita. Syahrul Ramadan, syahrul ummati, yaitu ulan Ramalang, ulan na umakku. Magi nak kada ulan na po ng Allah Ta'ala. Iya ulang istighfar. Tapi gaya ini istighfar tak. Istighfar tak baca ya ulangnya. Khusus bulan Rajab perbanyak istighfar.
Ia matu ko ulas sabangi pegai wisalawa apa ulan na nabita. Iya ko ulan ramalangi pegai ini mengaji si bawa mapuasa. Ulat tak ya tuh. Jadi ya ko Lailatul Qadar melo talalung mapamula ko raja. Ta sapame man ni. Ya na tu guru tak ajar do ramana modale telung pulang iktikaf mulai dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Yo pui di iktikaf pacapura pi malam ganjil topi. Lo lete tinro tomi lo mi masigi mengaji silampa batinro di na lo itikap lete tinro mi me pi manre subuh tay noto iya ko itikap ite de nawat di malolisu de to nawat di sidepe bainena iya de nawat di sidepe baine rewa badingi rewa lo boleh rewa mi matadu tadu ika de to no mas resubo to no mas sampaja na pergi rewa ini pe malo masigi. Ya ria sa itikap, upoy di itikap tanga ba ni pitalo malam ganjil topi.Atu mga sige macurita cinampa na pamahape, na pamangaji silampa na tinro subo pinapesan di. Na pamakado itikap, agala itikap. Lawa milete tinro. Itu jadi itu kuncinya. Jadi tapi dia salah kangi, yang penting orang sudah berniat untuk melakukan kebaikan. Kanang-kanang atau kemudian upasang yo ko bija-bijan apa aga-aga takatani masa. Khususnya alena almarhumah. Nomor sidi ajak lalu na detilau dongang setiap puraki masampaja. Paling tidak kiringan ngipate si bakulullah. Dan 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Amanah Rasul. Tungkat-tungkat purata masampaja. Yang kedua, ia ko masumbangi tapatama lalu alena. Artinya pikir si pertama, ia ko 5 sabudita tanya kabani, 2 sabu rupiah untuk almarhumah, lalu 1 rupiah untuk ia. Setiap sedekah ikutkan dia. Walaupun sebenarnya dia dipacu tetap dilolongan, cuma dia dapatkan syafaat pahala. Bonusnya mina lolongan. Tapi ya ko alena tak khususkan, makanya kong kadita 10 sabu tanya kabani, 5 sabu rupiah untuk almarhumah, 5 sabu rupiah untuk ia. Itu sudah sampai. Aja na nitapu, panitia masige itu tanggung jawab. Apa na tapu Pak Mega atau meraja bata-bata. Kude nitapu nasaki kasi na bawa panitia. Masandala baru panitia na sayo yan kapan na liya sandala. Apa alena nalaw kurang. Gitu. Makiro. Jadi niatkan, usahakan itu. Kemudian yang ketiga, narekotako tingerangi alena almarhumah. Tudat-tudang ngiga atau manren reki natako ingerang. Tapa pisau wici nampak. Assalawa kilori nabita napa takiringa Fatihah. Tembus itu. Iya. Yang keempat tasyareki buruk. Yaitu makan jalan dan tolong masyar ko Jumat. Kalau ndak bisa malam Jumat pagi. Padai akale barakanna nareko angka tau mato tu di SMS toli italipongi nareko kiringan ngipak dong. Tapi iya ko tolo syareki burukna padai tu nareko tolo si runtuk si bato mato. Makanya nikmat yang didapatkan orang yang diziarahi itu sama dengan ketika dia hidup kita berada di sisinya. Maka namasak tau mates tas, nabatu meniki isiarai. Maka day nabita, alam kubur itu adalah alam barza. Barza itu adalah tirai yang penglihatannya tembus ke dunia dan juga tembus ke alam akhirat. Maka day nabita lebih matarangi parengkalingan na tau matewe na tau tuwe. Makanya makin nabita patapulo jongkana aje mo tumusalain na rapal lamungange nang kalinga mo pa itu tau matewe. Na iya ko tau to na patapulo na jongkana aje de na nang kalingay. Yan na tu ampay ko to tama kibure to maberesala. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Nang kalinga manang itu penghuni kubur. Nasabak magay labbi matarangi parengkalingan na naidi. Kemudian yang kedua labbi matarangi pakitan na naidi. Makanya makaday nabita annaumu ahul maut iya tu matinroy masila surang siba matiangang. Makanya ko matinroy tayo nakatulu-tulu ka makita. Naitali na lo Jakarta, naitali na lo Jupanda padahal tatutuk matana. Mata aga na pake makita atau katulu-tulu ko mo katulu-tulu. Itu adalah ruh idafi yang bisa tembus ke mana saja. 5 miman nek matinro nakatulu-tulu puli Jakarta malauli padahal ko mapasawa ipatajam. Tapi matinroy 5 miman nek apa artinya? Orang meninggal itu bisa berada di suatu tempat ketika Allah mengizinkan. Nasabak ia tu tahu matewe ruhnya yang mengatur jasadnya. Ia kau tahu tuh jasad yang mengatur ruhnya. Itu si salana.
Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.